Gaya marati kami imon salon iti Tacorong City, napang kami nagpa-highlight ti buok, kanagadi kakadwami, nagpa-pedicure kad manicure kad nagpa-facial. Iso kahit yung nga ma-relax, mapang kayo dito imon salon ta nagmayat ti serbisyo da. Tatagaya, magpilpili kami no inya mayat nga ikabil nga kulay iti buok mi, nga kapiling samot ni sakyuan. Tatta, remor na ti Fiona, makamo no nagkapuan na, nga may samot ating nagpa-manicure ken pedicure. Ni Saiki, dahil dyan ma-enjoy na nagkatkatawa isunan. Talagang daldalusan damat di sakanan. Imo na kanya may gayam ni Sakyo. At nakatugaw isunan, at dapit walyay jay likodnan. Tapos video isuna. Nagsilang di ulo na si kagayam. Tatay na si kasusuna ni Emo nun, sinagaysayan nan, kikiwaran na na di ikabil nga kulay di buok nan. Talaga imix na nga imix atang na siya at kayam tanumayat. Ata, ning kabi nga dyan ti buokon. Basit lang ikan na ta, manumot lang ata buok ni Sakyo. Ijay mo't lang tuktok ti ulo na ta, di igit kalbo. Nagmayat ti pukis na ni Sakyo gayam. Tata ni gayam nyo, nagpapukis pa imot ata mayat. Na naglampong gamin natin buok ko gayam. So nga kailangan ko ba't nga ipatrim. Tata, nalpasak na pukisan na, inwash natin buok ko, ninikan natin shampoo, tanong may katagid di buok. Tapos may aji wax ijay buok ko, tadagamin wax na tano dumagkat na damaji ikabil na nga kulay ni Imon. Ay, naglamiis, aji danom, nagmayat si kagayam. Tata, daing kabil na ti ulok, kamo na inyo dayto, kundom nga ta, madi nga kundom dayta. Ginay sagay sana nga inukit yung buok ko, ngam na uma isuna, inikat nan, pinampaminsan nan, inikan na, ti kulay nga kastan niya. Kasla star apple gayam, diba? Nalpas nga nagkan ti bukon, ada jay kami waiting area. Nagbidvideo kami manan ani sakyuan, kadamanan si Maruno kanyamin nga agpa-highlight ti buok na. Kadwami ni Makoy kan ni Fred Castro gayam. Tata ni Sakyo, iwas na di buok na nagkakatawa isuna. Dinamag ni petagkakatawa, makilkiliti kano gayam, ta naglami isi danom. Ba, kasla ubing ni Sakyo nagkakatawa. Nagmayat aji buok na gayam ni nagkyot sika, kay kayat ni Imo nga daldalosan. Nalpasa kong gayam, iso nga hanyo lipatan nga i-share dating nga video. No kahit yung relax, mapangkay ti Emon Salon iti Tacorong City, Sultan Kudarat. Salamat!